سلام تخطعتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا وتر من يوتيو أبزا فيديو أزيا قداس حبريتا أبزي حلف معالتات استخايد حدا Pact for Global Financing ويدما كليماوي تقام نايزا علمنا بخمي جيركا تمكتو كمي جيركا نتزولو بروجيكت تات فاينانس تقبرو انتا عين السيستم مسيزاد لينا نتي ناتبلاشو زخيزولو كليمان هي عالمنا ممكات زبل حرعبي سبميت وي كونفرنس باريس تغيرو نيرو بزحات مراحت افريكاون متيوم نيرم ازيا قداسي مدرتات وناس ميعمالو اب سوشيال ميديا ون ببزح سب صلوا ناقبر ويكا التريتوناتهم تحسبناتهم متي درخيتناتهم دمصنا رخبن بزحات مراحتنا افريكا دما نتي افريكا زقبا نختركب ببرتع ቋንቋ خزاره بجميره مالو اقرامي نطفታት ازيما قدست بدهوتاتن نطفاتن العلم مالو لايك قبر وزا فيديو كساب مودة تتخطاتلوا ازيا قداسي حبريتا نركبنا انتهي conference let's start a little bit حبريتا قوانا نمو burden countries to deal with climate change, as well as fixing the global financial system to bring more balance between Western countries and those from the global South. These are just some of the aims of the summit, which began in Paris on Thursday. Dozens of world leaders are attending the two-day event, many from developing countries hoping to see change in action. French President Emmanuel Macron used his opening comments to send a message. He called on more financial help from the private sector. No country should ever have to choose between reducing poverty and protecting the planet. Et je pense qu'on doit être très honnête, il y a beaucoup de liquidités dans ce I think we can be honest. There is a lot of liquidity. So كما باريس مخانة كونفرنس كما مخفتنا ايتي سميت مانويل ماكرون انتايلم تزاري بلو ابزوا نزي تزعبي بدهون عالمنا كم حدا اكلنا اذا بلانيت كوينوز الوانا انتلو كليماوي صلوا ويكا كليماوي صقمي ويكا تي كليمانا اذا عالمنا نتغير زخيد على زبل حسابي زي ما نخلو هاجرات بمعركه تنكف زخليو انت هوني هاجراتنا زنخ مكتا استفل عليه باجت كلون غل استفل عليه عام خلون غل مبزحتن هاجرات بفلاي دما هاجرات افريكا كالك كاوزا عبص اجمات هنا اللون سلازي الزلاي لومي كلايميت زبالاش زولو اندسترياليزيشن افريكا زفطرتي كونت المعرباويان هاجرات زفطرويو سلازي كما يجير كانت اجم تفتح دما بمعري ديكونس تمتعطاني نفسه كما بركتوي كواسا زلو ግን بحفشا نزي زملكتين يرتحبريتا ابو كابس تساتفو فليز بلا مدرج سمعو مرحتنا افريكا خنسمع كجمرينا حركابتي ازجي ترينا استزاربن تلو بريزنت ناي ساوث افريكايو نحنا لما انتخم زي كنا كتفلط لكم زبل بحاجه كنسمعينا لايك بروا ليتس جو. I played a key role as chair of the African Union during the COVID period. We felt like we were beggars when it came to vaccine availability, when we felt we needed access to vaccines, and the northern مجمريا كونتكست بكم ابتغزي كوفيد زنبرلو غزي انا كم تشيرمان ويكا بومنبر ناي افريكا وحبرت ينيري ابتو ان تدما نت افريكا وكيله بزعبات زمص زنبر شعوب وتي زنبر كتابتات فاكسينس نتن هاجرات مبزحتو تي فاكسين مسفريه اذن هبتامات هاجرات تقلعت فنين حيزنو سلازي كم لمنتن كم مصوتو لا نبل زلنان كوينو تسمعنا نتي كتابات نخرغبو اب نصعرو لز نبرنا يبلالو بركع كاب زليومن كاب زليوم نلعلي بمجزاء هاجرات اوروبان امريكان زين هبتامات هاجراتن حلافنتاو سراح كسرحه اي ترايان نتن كم انهبت زي بلن هاجرات كم على افريكا منالبات املاخ دا تخلاخيلو لنا املاخ كل غزي سلازل نمبر بتا كايدا زنبر انت زغون نفسهم كدعنو افريكاوين كدعنو كطفوا لهم زفردوهم يزمسل نيرو نسمع يدعم. Hemisphere countries had bought all the vaccines in the world and they were hogging them, and they didn't want to release them at the time when we needed them most, and we felt like we were begging, and at times it felt like they would just be droppings from the table that yes, we will give you that and that. And let me tell you something that
that generated a lot of resentment. We were all at one that even as we were going to address an issue of the war which has had a negative impact on the African continent, which is the rise in prices for food, rise in prices for fertilizers, we were clear that we are not going there as beggars. We are not going to ask for a favor to both Ukraine and Russia. We were going there to say, open up the Black Sea Channel so that the grain... ናይ አፍሪካ ቁጠባዊ ዕቤት ዘገድሰካ ተኾይኑ እዚ መልእኽቲ ዝስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ንከዓቢ ምኽንያቱ ኣብ ባንኩ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤውሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ ክልተ ንኣፍሪካ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንኽንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪካ ክንጠቕማ ንኽእል ቁጥር 3 ኣብ ኣፍሪካ ንሃንጾ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንጎ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪካ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ ስጉምቲ ወሲድና ክንመሃርን ስጉምቲ ክንወስድን ክንክእል ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ኮርሳት ድማ ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች أمبار انتهى كبلهم تنهيو اتي اب غزي كوفيد نتكتابت زتغبري اب الافريقاويان ترفكا ويكا እዚ ክንበኩም ንኽሊልና ዝተሪፍ الناس ለዘሎ ዛ ዓይነት ዝስምዕ ቋንቋ ጽቡቕ ኣይነበረን ንሕና እውን ጽቡቕ ኣይተቐበልናን ኣብዚያ ንጹር ክኾነኩም ክኽላሉ ኢሎም ካልኣይ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ሓደ ልኡኽ ናይ ኣፍሪካ ብመራሒ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ዝተመርሐ ንኩነታት ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያን ክፈታሕ ዝፈተነሉ ገለገለ ዲፕሎማት ገለገለ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ኣፍሪካውያን ክልምንዮም ከይዶም እኽሉ ክልምኑ ንፑቲን ሓግዘና ክብሉ እዮም ከይዶም ዝብል ቋንቋ ዝተሰምዐሉ ኣብ ካልእ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ ብፍላይ ሓደ ዓብ ዲፕሎማት ናይ ፖላንድ ዝበሎ እዚ ካልኦት እውን ብታሕቲ ዘስምዕዎ ዝነበረ እዩ ኣብዚኣ ክንፅረልኩም ዝግባእ ኢልዎም ኣሎ ንሕና ናብኡ ዝኸድና እኽሊ ክንልምን ወይ ከዓ ገለ ክንልምን ኣይኮነን እንታይ ደኣ እዚ ኩናት ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬንን ነቲ ናይ ጸሊም ብላክ ሲ ዝግበር ዝነበረ ንግዲ ናይ እኽሊ ከምኡውን ንግዲ ናይ ድኹዒ ፈርቲላይዘር ዓፅይዎ ስለ ዘሎ ንሱ ንክኽፈት ተሰማምዐን ሃገር ንሱ ንክኽፈት ድማ ንሕና ካብ ዕዳጋ ገዚና ንኽንጥቀም ምክንያቱ ኣብቲ ዕዳጋ ኣብ መንጎ ቀረብን ጠለብን ዘሎ ዝንብዕነት ስለ ዘሎ ፀገም ፈጢርናሎ ነዚኣ ኢና ክንዛረብ መፂና እናበለ ብንጹር ክዛረቦም ንሰምዕ ኣለና ክንመለሳ ኢና ዛነት ብዚኣ ካልይቲ ድማ ኣዝያ ኣገዳሲት ዘረባ ተዛሪቦም ነይሩ ካብዚኣ ፍልይ ዝበለት ነጥቢ ቅድሚ ናብ ምኻድና ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ሰሜን ኣብዚ ኮንፈረንስ ብዛዕባ እቲ ሓበሬታ ብትኽክል እንታይ እዮም ተዛሪቦም ፅኒሕ ኢሉ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ክነግረና እዩ መጀመርያ እስከ ነዛ ካብ ባርቤዶስ ዝመፀት ፖለቲከኛ መራሒት ናይ ባርቤዶስ ኣብ ካሪቢያን ትርከብ ሃገር ዝተዛረበቶ ክንሰምዕ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዘረባታት ከም ፃልኩም እየ ሌትስ ጎ continue in the shadow of an old imperial order that does not see countries, does not feel countries, does not hear countries, and worse, does not see, feel, or hear people. በቲ ዝፀንሓና ክሳብ ሎሚ ክፀርሕ ዝፀንሐ ናይ ኢምፔሪያሊዝም ወይ ከዓ ናይ ገዛእቲ ኣጠማምታ ንሃገራት ከም ሃገራት ዘይርኢ ንሕብረተሰባት ከም ሕብረተሰብ ንሰባት እውን ከም ሰባት ክርኢ ዘይከኣለ ነቶም ዘይማዕበሉ ሃገራት ድማ ከም ዘይምዕብሉ ፅንሕ ኢሉ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ፅቡቅ ገይሩ ከብርሃሎም ይስለ እንታይ ከም ምዃኑ ብሓፈሻ ብከምዚ ክንቅፅል ኣይንኽእል ኢና እናበለት ኣዝዩ ተሪርን ንብዙሓት ከም ዝሓስቡን ክሳብ ክንደይ ንቕሓት ክሳብ ክንደይ ትብዓት ከም ዘሎ መራሕቲ ናይዘን ሕጂ ዝምዕብላ ዘሎ ሃገራት ዘርኣየ እዩ ነይሩ እዚ ባይ ዘ ወይ ባርቤዶስ ዘይትፈልጥዋ ሃገራ ንሪሃና እታ ደራፊት እያ ምናልባት ገሊኹም ካብ ባርቤዶስ ነታ ንሪሃና ትፈልጡ ክትበፅሑ ስለ ትኽእሉ I ask us today to recognize that we cannot come to Paris but let our directors go back to the IMF or the World Bank and it be business as usual. They do not act in their own interests. They act on behalf of our sovereign states. And that is why we speak not only to the need for money, we speak to the need for the reform of the governance systems, because
When these institutions were founded, our countries did not exist. And we speak for a complete transformation of securing the sources of capital, as unpopular as it might be to voice it. انتي تبلو مالا نحناتهم مرحتي نابز كونفرنس ويش كان نابز ساميت الزك بكلمة خلنا ناي فاينانس دايركتورس ناتنا جن كم تناي قدم ابناي ميف يقول ناي وورلد بانك خيدهم كم ناي قدم عينة ديسكشنسن كونفرسيشنس وي مميت ان كهلو ما يكون عندل زلنا بنتصور قام انتي تبلو مالا نحنا عندل زلنا نحنا نطلب زلنا بزوان زي complete transformation ويدما اتزنا برينا فاينانس هوا سرارها تغلى الله كغير كخلالو مخنياتو إذا سرارها ناي قدم نحنا مبزحتن هاجراتنا أفريقيا يقول نحنا كي تمسرتا كم هاجرات كي قمنا خلنا زورده زتحنتن زجمرن حقيو سلازي أبتي بريتون وودز بهال كونفرنس تحركال أي كونات عالم أمريكان تنحدت هاجرات أوروبا جابان ساتفو كونفرنس أبيو زناي فاينانس هوا عالمنا يبعال IMF يقول وورلد بانك أوما استجبره مبزحتن هاجرات أفريقيا دما تقدمت ناس زرخبت هاجر أفريقيا أبشان شاتميتين 50 شو عتنا بديلها بيجي كاتا إثيوبيا قريف كمالتي سلازي زبس هاجرات أبزك زين زي فاينانس هوي أكايدنا عالمنا قوم كله كم هاجرين نبران أبتي شارتر وي أبتا أكايدنا يتن أقدستي فاينانس هوي تكالا دما زي سمعنا أكال يلن نعتن طلباتهن أبتا أولايك الربنيو زي دما يحرك كافتك عندك غير أتريرات زاربو زلا برايم مينستر إثيوبيا أبيون أزياء قداس نتاتال إلنيرو نسمعيه. Most low-income countries, the headaches of government is not to think about development, but to think about how we can manage debt. All our effort is to manage debt instead of focusing on development. As if dealing with all these crises were not difficult enough, we also faced devastating climate effect. انتاي بلو مالو مبزحتن هاجراتنا يا أفريقيا حمام رأسناتنا ويكاتي زعبيت أجمناتنا انتاي بلو مالو اتن هاجراتنا زلون عدا نعون مغفال نعون مانج نوغبار ويكا من محدار اتزعبيت أجمنايو أكن ده هاجراتنا كنا معبل نسعرن حسبن كما يجيرنا نزلو ما حنقونا عدا معلبن رقبلو مفتحن رقبلو كما يجيرنا نخفلو إذا تزعبيت أجمنايو إذا ما صنعي لون كرينا سلامتاي كم زكون كيلو بريزنتنا كينيا قلتايو كلاتهم أزياء قداسي كم زت تماخيرهم زموسو زحينتو أب زربحات حدوم زتت أمامره زرباي ما سمعهم زلو this is إذا ما قبل علتك كالا أفريقيا خالص أجمعتنا إيكونومي ناي بوليتيكا ناي كلام كيغلا ناي كلايميت دما توسيخنا له يبلا له نسمعيه. We also faced devastating climate effect. These all challenges are looking for huge amount of resources. Despite an elevated financial need, African countries are facing an unprecedented funding squeeze, which has aggravated the existing vulnerabilities. We should make reform on these financial institutions, at least in the following areas. Firstly, implement past plays. We have to walk the talk. There are lots of plays here and there, but delivery is not as the promises. So we should keep past plays in climate financing, SDR, also. بحفشة أتي أفريقياويان هاجرات بكل مدى صغت كم زلون متن نزين أدرس كجبرا خوينا ويكا نزين جرزين خسجرا نزين جرزين كفتحان تحر خوينا comprehensive ويكا نخلو كما أكل زخيل حاجز كجبر ويكا أسرارها كجبر له كابزيد ما تبجمر كجبر زلون تاي يوزبل زلو أتي أب كم زي عينة submit conferences وياخيباتات كيدو دزربن زوج promise ويكا مبسعتاتن كتكبر خلالو زربات رايد يكونس اتزرب هابزي تكبراونت ناب تكبر كلوت خلالو
እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት ነጥብያ ካልኦት ፕሬዚደንታት እውን ዝረቕሕዋ ነጥብያ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዓቢ ኮንፈረንስ ብዙሕ ዘረባ ይዝረብ ኣብ ተግባር ግን ኣይተራእየን ሓደ ርኡይ ኣብነት ፕሬዚደንት ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ክነግረና ይድሓር on injecting additional capitals for financial agencies so as to provide enough amount of resources for low-income countries. Secondly, boost concessional financing and grant. Without getting enough amount of concessional financing and grant, today's interconnected challenges is not addressed. So እንታይ ብሎም ኣሎ እቲ መብፃሕታት ዝግበር ዝነበረ እቲ ገንዘብ እንደዝወፅእ ነይሩ እቲ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽንስ ድማ እንደዝሰርሕ ነይሩ ሃገራት ኣብ ፀገም ኣብ ዘጋጥመን ሓገዝ ክረኽባ ምኽኣላ ካልኣይቲ ነጥቢ ዘልዕላ ዘሎ ድማ ኮንሴሽናል ሎንስ ወይ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ሃገር ክሪቲካል ወይ ከዓ ኣዝዩ በዳሂ ዝኾነ ፋይናንሳዊ ዕዳ ምኽፋል ክስን ከላ ድያ ገለ ብርቱዕ ፀገም ከጋጥማ ከሎ ኮንሴሽናል ሎን ወይ ድማ ካብቲ ዘሎ ዕዳጋ ብትሕት ዝበለ ወለድ ክወሃባ ዝኽእል ከምኡ ድማ ኣብ ተራ ባንኪ ከይዳ ካብ ክትረኽቦ ትኽእል ኮንዲሽንስ ሪላክስድ ብዝኾነ ንንውሕ ዝበለ ድዩ ፅብቕ ዝበለ ቅድመ ኩነታት ብዘለዎ ዕዳ ንኽትረክብ ዕድል ክወሃባ ኣሎ ወይ ግራንትስ ድማ ሓገዝ ክወሃባ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኣም ፕሬሲደንት ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮም ዘይፍለጡ ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሞም ዘይፍለጡ ፀገማት የጋጥምዎን ስለ ዘሎ ሃገራት በቲ ኖርማል ኮንዲሽንስ ክኸዳ ከለዋ በቲ ቀደም ዝነበረ ኣገባብ ክኸዳ ከለዋ ዘድልየን ገንዘብ ኣይረኽባንን ዘድልየን ሓገዝ ኣይረኽባንን እቲ ፀገምናትን ድማ ናብ ዝገደደ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ in a way that we're doing business today. Thirdly, we have to finance green future. Imagine if Ethiopia is investing $1 starting from preparation of seedlings all the way to plantation. We are investing specifically on climate $50 billion. If we could collectively invest this amount of money, we can easily tackle the challenge that we're facing today. If we take as an example inflation, where specifically food commodities. Today, food commodities are skyrocketing. Theoretically, the solution is clear and simple. When you face difficulties on demand side, intervene in supply side, invest on productivity. But that simple solution is not working today. In Ethiopia, we've been importing wheat for the last 6 decades. And then before a few years, we have decided to start summer wheat productivity and to stop importing wheat to our country. We have achieved to increase our productivity more than 15 million quintal per annum. For the first time, after 6 decades, this year, we didn't import wheat from anywhere. But we couldn't fix the failed market because the production cost is again high. ነዊሕ ዝኾነ ዘረባ ይዛረብ ፀኒሑ ከም ኣብነት ናብ ግሪን ኤነርጂ ወይ ካብቲ ናይ ክላይመት ኢንቨስት ክግበር ከም ዘለዎ ይዛረብ ነይሩ ሓንቲ ኤግዛምፕል ዝሃበ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ንምዕራብ እውን ግን ናብ ኣፍሪካ ዝበርትዕ ኮይኑ ዘሎ ኢንፍሌሽን ወይ ድማ ምንሃር ናይ ዋጋታት ቀንዲ ድማ ኣብቶም ፋክተርስ ኦፍ ፕሮዳክሽን ንኣብነት ከም በዓል ነዳዲ ከም በዓል ዘርኢ ከም በዓል ድኹዒ ዝኣመሰሉ ዝኾነ ነገር ንኸተፍሪ ኣድላይነት ዘለዎም ነገራት እዚኣቶም እቲ ዋጋናቶም ስካይ ሮኬት ገይሩ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ዩክሬን ራሽያን ድማ ዓብ ፅልዋ ነይርዎ ከም ኣብነት ንሱ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ 60 ዓመት ተወሲድና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ግዜ ሓጋይ እኽሊ ካብ ካልእ ሃገራት ተምፅእ ነይራ ስለዚ ኢምፖርት ወይ ካብ ካልኦት ሃገራት ገዚኣ ተምፅእ ነይራ ነዚ ንምምካት ድማ ሓድሽ ፕሮጀክት ኣልዒልና ንሱ ድማ ኣብቲ ግዜ ሓጋይ ፕሮዲዩስ ክንገብር ወይ ከዓ እኽሊ ከነፍሪ ከም ንኽእል ይብላ ኣሎ እኽሊ ከነፍሪ መንገድታት ኣቲና ንመጀመርያ ድማ ኣብ ታሪክና ኣብዛ ዓመት እዚ እኽሊ ከይገዛእና ሓሊፍናዮ እቲ ዘታታታናዮ መንገዲ ክሳብ 50 ሚልዮን ኩንታል ንዓመት ክእትወልና ኽኢሉ ንመጀመርያ ድማ መጀመርያ ግዜ ኣብዛ ዓመት እዚ ድማ እኽሊ ኢምፖርት ከይገበርና ክንከይድ ንኽእል ነርና
تعباي صقم جن ولا كون إحنا نزن تفتنا اتكال بجلوبال إيكونومي زي ما تقول صقم نابنت كم زين ندار ديو دقع ديو قال تنحنا كنت الوا زين خل نسس لزي خبره تي زدلنايو نطبيق كنهارمو أي كألان سلزي كساب كندا انتركونكتد على مخانا بين خاط قبر نجارات ولو كأبزع كعوتو خازقول انتخونو أبزع جن مس عالم كونكت سلزخون كحبراوي مفتح من داي أقدر سنة اللو وز سمع مدري كسمع تنيو حجي مرحنا كينيا زبالو خاخن ريك كمل ساينا زاناي أبي نوح زبالة سلزخونت جزية كيبل علنا ناي نفس وقفهم زربا كنسمع سلزدلخو. Let's go to President Ruto na Kenya. We need to reform the multilateral development financing institutions. The international financial architecture is not sitting pretty. UN Secretary General said on this podium this morning that there are countries that are paying 8 times in interest what the rest are paying. He was actually referring to those of us in Africa and largely in the global south. We're paying 8 times. And that is why our being in debt is not by default. We were set up by the system. زيا برتعت قانقا نيرا انتهي زبل زلو اتي كساب حجي زصنحي زلو أقوام ناي فاينانس هوا كايدا ناي عالمنا بركز نزوم أفريقياويان كمون دبوبا كفال ناي بلانيت ننبر زلنا زحجزن زعوتنا يكونن سلازي بركز نيشتي مقيارات ديكون عاب لوت السور بتخاولوتي كجبر الله ويزبل زلو انتهي بلالو تمالي أبزي أنا زلو غابوتا خوينو تناي UN سكرتير جنرال كزارب كله قال حقرات ناي عالمنا كابزن تكالات عالم لخاو بانكتات كم بعال International Monetary Fund IMF زبال ويدما World Bank ويك عالم لخاو بانك كابزن كلتيم كوزدو خلو عداخو وزدو خلو نتن معرباويان هاجرات بحادة برسنت ولد يبوهم تلو نزن هاجرات أفريقيان كالوتنجن شمنت عسفنايتين هاجرات معبولات هاجرات بلا على كم زخاف لا يقبرون زدما بزح ريسك لكم سلزبلوهم زدما برقت اتزلو سيستم ناي فاينانس نحنا ابعد اخر نبرن كل جزء نخنودغن هذا بزي يكون ببلانز تقبر سيستماتيكالي كان عواد كم زي بلنا نخقبرنا استسرح سيستمين نابله ابقد ميوم يجربوا مالو. This is very powerful and very very important. To be in debt. If you are paying 8 times, the chances of you being saddled with debt are 8 times higher than the next person. So how do we get out of this? Our suggestion is that before we leave here, let us agree, let us have a consensus on a win-win. The multilateral development banks have shareholders. Those shareholders cannot allow them to make certain decisions. So it's okay. So how do we keep the shareholders happy? Let us tell them, we will pay our debts. Give us 10 years or 15 years grace period. So, انتهي بلالو السيستم قدم زنبري او اي واصاناني اي تقمنا كسحجي كتقمنا هنا كل شلزي ابز حجوان بعلم لخ كنزارب كلنا نزي كنتات ناي عالم لخ خجلز زخلن كحجز زخلن كسال زخلن حدش فاينانس اقوام ويكا انستيتيوشن ويتكال كنفطر كنكلالنا نسدما كل عينت معدراناتو بتشير هولدرز ويدما ابالاتو زو سن كوينو قال بروجكتس كوسنهم زي بلون كنوسن نخل ابت زدل دما اذن تنكنبل نخل سلازي تي براكتيكال كونغوبرز غبانا لو تخغبرك خلالو ابت زنبرا كايدا حدش كايدا دما نحنا كنساتفلو كنكلالنا ناي بريزنت ناي كينيا زغبر مدرب بينو كم تعالكم يبزح اقدسن تاسلو زلو اب كل بتاعت زغبرو كقرب لكم يبكال فيديو تدلين تخنكم لاي غبرو لي معناتو أفريقيا تدليو أقدس سنة بتاعتي الألس لزلو حجي إذا
ልክዕ ካብዛ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ነዚያ ድማ ጽቡቕ ገይሩ ወሲኽላ ነይሩ ብኸምዚ መንገዲ ኢኻ ተማኺሮም ዝመፁ ይመስሉ ዝበለኩም ዘለኹም very interesting have been made. Now I come to promises that have been made, and Chancellor Schulz was saying, we've got to walk the talk. Yes, we want to see the talk being walked. President Sassou Nguesso yesterday said at the dinner, $100 billion was promised per year. And he was saying, I've never seen that. And many of us will testify that that $100 billion has never really been made available. And this should stand. እንታይ ይብሎም ኣሎ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብዚ ከም ዝብልዎ ዘሎ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ከም ዝብልዎ ዘሎ ነቲ ንዛረቦ ዘለና ንምድሮ ዘለና ክንከዶ ክንክል ኣለና ወክ ዘተወክ ብልዎ እዚ ነቲ ንዛረቦ ንምድሮ ዘለና ኣብ ግብሪ ከነተግብሮ ክንክል ኣለና ከም ክፋልናቱ ሓደ ካልእ ፕሬዚደንት ኣብ ድራር ትማሊ እንታይ ኢሉ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ኣኼባታት እዘን ምዕቡላት ሃገራት ወይ ከዓ እዘን ዴቨሎፕድ ወርልድ ዝበሃለ ምዕራባውያንን ኢኮኖሚካሊ ቅድሚ ዘለዎ ሃገራት ነተን ዝምዕብላ ዘለዎ ሃገራት ንዓመት $100 ቢልዮን ክህብአን ምክንያቱ ንሳተን እተን ዝያዳ ኣበርከቲ ኣብቲ ብከላ ናይ ፕላኔት ስለ ዝኾና እዚ ዝተባሃለ ገንዘብ ክሳብ ሕጂ ኣብ ተግባር ኣይረኣናዮን ኢሉ ንሕና እውን ምስኡ ሓቢርና ክምስክር ንኽእል ኢና እዚ ዓይነት ገንዘብ ኣይረኣናዮን ብምባል ፕሬዚደንት ናይ ሳውት ኣፍሪካ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም እቲ ዝብልዎ ከምዘ የተግብሮ ይነግሮም ኣሎ ንቐጥል out as something that needs to be addressed, because sometimes we sit at conferences like this and say, yes, we'll make this available, and we believe you, but now the tire must hit the tar. We must now see action flowing from that. Now I want to then talk about something very practical. President Sassou Nguesso raised it yesterday. He said he would be happy if flowing from this summit we do something very practical on the infrastructure side. Having said that 600 million people in Africa do not have electricity, and yet we've got all the resources to generate electricity, particularly the mighty. Again, very practical ቋንቋ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ስለዚ እቲ መብፃዕታት ዝተገበረ እዚ ክንገብር ኢና እዚ ክንሕግዝ ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ክትብሉ ከለኹም ንሰምዓኩም ኢና ንኣምነኩም ኢና ድማ ኢሉ እንታይ ግን እቲ ዝበልኩሞ እቲ መብፃዕታት ዝተኣተወ ኣብዛ ኣኼባ ዝተዘርበ ኣብ ተግባር ክቕየር ክንፅበየኩም ኢና ጅብል ኣሎ ኣትሪሩ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ እዚ እቲ ንዛረቦ ዘለና ተግባራዊ ወይ ከዓ ጭቡጥ ንክኸውን መጀመርያ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ዘተኮረ ስጉምቲ ክውሰድ ንምሕፀን እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ክሳብ 600 ሚልዮን ዝበፅሕ ህዝቢ ልቺ የብሉን ወይ ከዓ ኤሌክትሪክ የብሉን ይብል ኣሎ እቲ ንኤሌክትሪክ ወይ ከዓ ነዚ ኤሌክትሪካዊ ፀዓት ዘድሊ ፀጋታት ድማ ብፍላይ ናይ ክሊማ ኮንፈረንስ እዚ ክሊማ ማለት ድማ ፎሲል ፊውልስ ወይ ድማ ነዳዲ ዝበሃል ወይ ድማ ኮል ዝበሃል ገዲፍካ ብሰስቴይነብል ኤነርጂ ከም በዓል ሶላር ኤነርጂ ዊንድ ኤነርጂ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ካብ ማይ ካብ መንጫዕጫዕታ ናይ ማይ ክመፅእ ዝኽእል ፓወር ፀዓት ከምዚ ጌርካ ነቲ ሕብረተሰብ ክትቅይሮ ኣለካ ዝብል እንተይሩ ኮይኑ ፀሓይ ዝበርታ ዓበይ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ ካልእ ፀጋታት ነዚ ዘድልዩ ኣብ ኣፍሪካ እዮም ዘለዉ ስለዚ እዚኣ ኩልና ተበግሶ ክንወስድ ዘላን ስጉምቲ ክንወስድ ዘላን ይብል ኣሎ ማለት እዩ ንቐፅል Congo River, and that there have been plans to build a number of power stations that will generate, in my calculation, up to 70,000 megawatts. ሓንቲ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ካብቲ ቦታ ወፅኡ ንመንእሰያት ዝተዛረቡ ክንሰምዕ ኣዝዩ ህቡብ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ዓብዪ ልቦናን መርሕነትን ዘርኢ ዘሎ ምስ መንእሰያት ኣብ ዝተራኸበሉ ክንርኢ I bring you greetings from Kenya, the land of the greatest marathoners.
from the youngest continent in the globe. It is wonderful to see you, so many people from around the world, in one of the most historic cities under the magnificent Eiffel Tower. The joy and happiness exuded by all of us here, I wish it could be shared around the world. The people of Kenya, Africa, and many parts of the world live in the reality of the new normal. The climate crisis is getting worse every year, with millions losing their lives and livelihoods to drought, flash floods, heat waves, cyclones, and wildfires. Luckily, the solutions to make a difference. So نتو منسيات أب باريس رغيبو مدرب زسمعلو سلامتا كابتا هاجر ماراثون قويتن عبللتا قويتن زخونت كينيا سلامتا عايزلكم متيالو نابلي نغرو مالو زي ناي كلايميت وناي كلايميت لو تخنبل كلنا نحنا اب افريكا كم نورمال كوينو حدش نورمال كويننا زلو كستات يزخا بتقصالي زغاطم زلو درقن افريكاوያን بتعمي زحس زلو تاعتي كونتيننت مليسو تي مايد ما كمصخلو برتع ماي كوينو بممصع نتي هيوت ناي افريكاوያን يبلاشو استفرالي تفطراوي قدم زينبرو تفطراويان صقامات بممصع التحبرت حزبي نزي حدش كستات ناي بكلايمت تدرخ صقامات ابو خنبر تشجيرو خمزلو نزي دما بحاده خوينا كنفتو خم نخيل بمبال يقصلالو are in our hands. And when I see you, I see the future and I see the solution to the challenges that exist in our globe. We have the necessary technology. We have the necessary finances today. And it is possible for all of us to act together to course correct. What has gone wrong, we have it in our power to get it right. It requires solidarity. It requires fairness. It requires equity. And when I see you, I see that great future of immense possibilities. برجز تزلنا بدوتات كبع عبيتو كوان تخونو مست ناي دك سبات ابزنايلو مزلو تكنولوجي ناي فاينانس احمد كالوت اقاتات اندحرا طرابير كاب تفتح زي كلا يكونن كنفتحو خان خلينا بفلاي دما حدش اكايدان تجميرنا بفلاي نعاهم منسيات كمزيلكم زعبا اب كمزي نعلم ملو زصلو صقامات مصيهم كاب كل قرنا ناي عالم ابز مصينا هنريو خلنا تسفا زهبيو كل نبا بحر انت سرينا دما كنسغرون كنفتحو نخلينا نابله ازيو بتعمي انسباير المنسيات جعد انسباير زغبره زرباي زربالو Africa has the greatest potential for renewable energy, from solar, from wind, from hydro, from geothermal. Kenya is already leading the way with 92% of our grid being green. At this global citizen event, we call for a global financial system that is fit for purpose. One that does not pit the West against the East, or the North against the South, or emitters against those who don't emit, or the developing against the developed. We want one that is fair. So بحفشا نتوم audience ناي بحكي inspired زغبروم زرباي زارب زلو ناي عالم ملو صقام سلازلنا نزي صقام زي نمفتح نزي علامه زي نزي كونتات زي زما اخلو حدش تكالات فاينانساوي تكالات كقوم كلهم افريكا كل بوتنشال اللوا تصقاتات سولار كل عينت انرجي اللوا كينيا ون طبق طبقسو سيدات خيدا الله يبلالو بزعبا تي نسو اب كينيا زغبرو زلو منقسقاسات درجه عالم زغبرو زلو ابين فيديو خغبرلكم كفتني اي هوب قربت لي منتك الزنبره كونتات نتزلو اكايدا افريكا مرحتين قدميت متيوم زغبهم اب قدمي اب جلوبال ستيج اب مدرخنا عالم يحطون يقصقصون كم زلو اتم زمصون عمزتكو ليدرز مرحت دما نزي تخجلهم مفزحت تزبد ما نزي فليت اب كل صلات ابركتو نخغبر مخنياتو
نيشتي عدخات صبغن ديو بأفريقيا درجة محساب جن أزي أقدر سنة كلويو نزمت عامتات مغنياتو تا نيشتي هاجر نبينا كنت بس حتخل أزيد الروتنا خوني سلازمت زلو سلازي إذا حبري تازي فتيهم كنت قامولون كنت مهارولون كم رمان خالد تكم تخي أنت لكم شركة قبرون هاتكم ريتون هاتكم حسابات أبكم أنت قد فلينات معصمكم أبز خدي أبكالك ساب نرخب تصبغي مني لكم تشاو إذا مخرزين تهم قطباو هيوتكم كنت كيرون تدليو مجمريا نجنزبن قطبان كنرجوهن كلالنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلطو كنعوت سلازي نخل كالاي كم تم عوتاتنا قطبان نجنزبن كم أعطون فليتنا كم تنسوم ينفست قبرو زلو أبت سيكتر سوم ينفست قبرو زلو كنقبران لنا سالساي عوتاتنا قطبان تطوى يبلونيهم يا أغلنا يبلونيهم نحنا دما كم أعطون أسيلنا أب حدش سيكتراتنا أبتدنا يقدم سيكتراتن ينفسنا قبرنا كنكيدا لنا نزو كلك حجزوكم زغل بفلتات يكون بتهجبار كورسات لنا أب كل مداينا هيوت فليكم سكم تنغط وزدما كحجزوكم يو تدغمولو قبلكم يدالي thank you very much